Evo ga! Nova partijica, novi dan. Ajmo u fight. Dosta je bilo rasprodaje ugleda. Vrijeme je za dobru seriju. Povratak otpisanog. Manje pričice. Više dobrih poteza i bit će to ok. Tako. Daj pišak. Da je, ali nije tako jasno. Pa mislim mogu probat ga ići kupiti. A možda i nema potrebe, samo da imam. BF ta. GDD. Konje 2 dama 2. Ma neću, ajde uzit ću to. Igram na logičan šah. Pa jako bi ga mogao skupiti. Mogu bi uzeti da to, on tu i ako on B6. Zašto bi ja to njemu dao? Igramo praktičan šah. Dobro, i to. B5. Hoće D4. Hoće D4. Topa 4 mi je jedan od mogućih poteza. Pa dolazi obzir. Topa 4, D4, dama 5. D5. Topa 2. Ili samo CD4, dama to. Hoće D4. Htio ovo vezivanje iskoristiti. Ovo vezivanje. Ovo mi je najbolji potez. Topa 5. Da branim na B5. Sad na D4 mu čvaknem, konj C6. I dama 8. Tako ga zeznam. Ovo mi je
dosta bitan potez bio. Tako je, uzmem. To. Sad mi je bitno da mi to brani ovog tu, a ovoga stišćem. Ako igra D5, zatvara se ovoga. Na D5, konj D4. Dobar potez, solidan potez. Da. Sad imamo konj D4. Solidan potez. Konj D4, dama D2. Neću to. To neću. Konj je 5. Lovac D2 mi igra. Ne možemo lovac D2, igramo da topa 6. Znači bilo gdje konja. Ajde, konj je 5. B4. Ja ne znam, otvara ovu dijagonalu, sumnjivo mi to. Čekaj, 1.36, nema puno vremena. Ajmo malo ubrzat. Znači, prijetim dama 8. Lovac D2. Dobro, topa 6. I šta sad? Dama B3. To B8. Gubi figuru, jel? Sam dobro vidio. F4. F4 mu ideja. Dobro, ok, shvatio sam. F4, to B8. Dama do konj D7. Gubi svaku figuru. Pada figura. Da, dobro. To B8. Ovako su u volškom gambitu poslagani topovi. Lovac B4. Dama B7. Dobijam. To B6 dobio. Ma neću mudrovati, aj dosta mi mudrovanja mog. To B6. Uvezo se. Koliko ću dobiti? 4 boda ratinga, socka. Moram malo sjačima. Tako je, da vidim šta kaže review. Review kaže... Da vidimo da li kleveće i laže. 93,2 za mene. Svaka čast. Komp da ovako si preprocijenio. Da vidimo to. Skakaš D4. Ovo je neka klasika. Date ovog tu lovca i oko ovog točke i onda produžujete lovca. Recimo to je nešto što je tipično za ovu varijantu. To A6. Sad ovo A6. Sad ja tu nisam 100% siguran. Kožul voli recimo E6 ovim pozicijom. Sad sam ovo računao. Znači to. Uzmem tu, on to. Ja to, on to. To sam gledao i sad to ne mogu ocijeniti. Ne, mora topom šta pričam. Ovdje mora topom uzeti. Topom. Ja čvaknem, on to, ja to, on to i ja to. I ovo ne mogu sad ocijeniti.
To sam vidio. Sad, da li ću ja ovoga, imam neku ideju da ga ulovim, recimo sa lovac A5. Recimo, pa ga poslije nekako pokušavam, ne odmah, ali dolazi u obzir, da rekao, neću mu skraćivati broj pješaka na ploči, više pješaka. Šta, konj je 5 upitnik? A ne znam baš da je to upitnik, ali dobro. B5. Evo ovdje topa 5, za mene ključan potez. Već kompjuter ga uopće ne spominje. Topa 5, B4. Pa to sam mislio da imam lovac. Ne mogu na 3. Ne mogu na 3. Otkriveni napad. Moram se vratiti, pa dobro, šta? I šta sad? D4, konj C6. I dama D2 i bijeli bolji. 0,50. Ha, možda i je. Dobro, ali ovako kak je igrao. Šta sad, lovac D5 je trebao. Dat pišaka. Konj je 5. Ovdje gubi figuru. Šta je trebao? Lovac B3 se izvuče. Da, i gotovo. A dobro, ne znam, evo sad kompjuter tu mi daje 94, a nisam nešto oduševljen kako sam igrao. Ali dobro, pobjeda se piše, moram se vraćati u vrh. Bok ekipa.